Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg sa predstavnicima grada Subotice i opština Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta i Čoka potpisao je u Gradskoj kući u Subotici ugovor o davanju na korišćenje opreme za sakupljanje i reciklažu otpada, kanti za primarnu separaciju otpada. Na ovaj način, kako je naveo sekretar Erceg, procenat iskorišćenosti otpada biće podignut na viši nivo. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je u okviru budžeta Vlade Vojvodine za 2025. godinu opredelio sredstva u iznosu od 120 miliona dinara za nabavku kanti, odnosno opreme za primarnu separaciju popularnih plavih kanti, koja će imati ulogu da u domaćinstvima izdvajaju reciklabilni otpad i materijale koje će svakako uticati da ne završavaju više na regionalnoj deponiji u Oromu, nego da taj reciklabilni materijal, odnosno materijal za koji možemo da ostvarimo određenu vrednost na tržištu, isti i plasiramo. U pogledu upravljanja komunalnim otpadom, grad Subotica je prva lokalna samouprava koja zadovoljava standarde koji su postavljeni pred Srbiju u okviru poglavlja 27. Nije više dovoljno samo izgraditi regionalni sistem, već je potrebno i ostvariti određenu primarnu separaciju, izjavio je sekretar Erceg i podsjetio na to da je prošle nedelje na Svetski dan zaštite životne sredine potpisan ugovor o dodeli opreme za primarnu separaciju otpada i za grad Kikindu i lokalne samouprave u okviru tog regiona. Sa unapređenjem sistema primarne separacije komunalnog otpada nastavit će se i u narednom periodu. U toku 2025. godine 12 lokalnih samouprava od 45 na području Autonomne pokrajine Vojvodine biti pokriveno ne samo primarnom separacijom, nego i svim neophodnim dozvolama za funkcionisanje sistema. Mogu slobodno kažem da ja kao pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine sam posebno ponosan na tu činjenicu i kažem i obećavam svim građanima da ćemo nastaviti da uređujemo prostor severne srpske pokrajine, znači prostor Vojvodine, i samim tim da ulepšamo našu Srbiju. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić rekao je da je obezbeđena oprema veoma značajna za taj grad, jer će, zahvaljujući tome, i ostale prigradske mesne zajednice biti pokrivene kantama za separaciju otpada i uvedene u sistem reciklaže. Kako je naveo Bakić, gradu Subotici opredeljeno je 10.000 plavih kanti kojima će zaštita životne sredine i čistoća u gradu biti dodatno unapređene. I da ovu našu sredinu u kojoj živimo našim naslednicima ostavimo da bude što zdravija za njihov život. I u to ime živela Subotica i živela naša prelepa Srbija. Potpisivanjem ugovora u prelepom i jedinstvenom zdanju Gradske kuće u Subotici, opštini Bačka Topola pripalo je 800, Malom Iđošu 500, Senti 4.000, a Čoki 2.000 plavih kanti za primarnu separaciju otpada.